učenici, uposlenici i gosti. Danas obilježavamo dan naše škole. Osnovan je na današnji dan 1908. godine. Kroz nju su prošle brojne generacije učenika koji su kroz svoje školovanje ne samo obezbijedili, ne samo hljeb u rukama, nego i pomogli svojim znanjem i vještinama napredak celokupne zajednice. Tim povodom smo pripremili prigodan program tokom koje će nam se predstaviti naši učenici i njihovi mentori. No prije nego što počnemo sa programom, molim našeg direktora, gospodina Čanova Ahmetovića, da uputi nekoliko prigodnih rečenica. Podučavanje je profesija koja podučava sve druge profesije. Kada podučavamo druge, učimo i sami. Podučavanje bi moglo biti najveće od svih umjetnosti zbog toga što je njezin medij ljudski um i duh. Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki. Svako je na neki način učitelj. Samo što neki radi na podni da bi bili bolji u tome. Podučavate na način na koji biste željeli da vas podučavaju. Potrebno je veliko srce da biste pomogli oblikovati mlade umove. Ne postoji neuspjeh, samo povratne informacije. Da nam ne nedostaje kreativnosti i vještine, pokazat će nam članice kozmetičke sekcije koje će se predstaviti radove iz svoje struke uz mentorstvo profesorice Selme Sijočić. Dobar dan! Članica kozmetičke sekcije Mladi kozmetičari Nina Cvijetić predstavit će nam svoj rad Smoky Eyes. Ajde da vidimo.
Kada je otišla njegova Mona Lisa, otišla su u svjetla tog velikog Pariza. Od tog dana nijedna druga nije mogla biti kao ti. Nije postojala neka koja je mogla ući u svom i osvijetliti svojom dušom. Bila su toliko posebna, na 1000 načina. Bila su unikatna i bez zamjene. Mogao sam te gledati čitav život i ne bi mi dosadila. Volio sam te kao Da Vinci svoje radove, kao Dostojevski svoja djela, ali ti to nisi htjela. Također članica kozmetičke sekcije, Amila Savatović, predstavit će svoj rad Cut Crease. Larisa Islamović, isto tako članica sekcije, pripremila je za današnju priredbu šminku Crni labu. Mješovite predstavit će nam svoj rad šminka za vjenčanje. Ne smijemo zaboraviti našu profesoricu Selmu Siočić koja je zaslužna za sve ovo. Molim profesoricu Selmu